Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Gatho cia mwanya mwiroreri witu wa Jos Kenya TV orige thiini wa station ino njitikiria gunyitio geni negatha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thiini wa nenda citu cio kinyaniria na ngihoka ati we wi thayu wa mwathani orire kuria mwena wa Facebook mwiroreri bica icio uragiciona thiini wa screen yaku ni bica cirakionania mamu wa Jeff oria ukiririkaniyo wega akionerekanire thiini wa limelight kuma hindi iria kamwana ga gwitu Jeff Mwathi ukarekerekana ni kamwana gake gakuire thiini wa nyumba ya mundu kana ya muini ugwitwo DJ Fatxo na thutha woguo thiini wa bica ino ni kuonekanite mamu wa Jeff utoreda ikwira loyo uria akirugamite na family ya Jeff baba wa Jeff uria akionekanire thiini wa ukiaria maundu maya mothe na aria makinyitite guoko mamu wa Jeff hamwe na family yake hamwe na lawyers aria makimunyitite guoko thiini nigetha kuhakikisha ati kihoto kia mundu ugwitwo Jeff Mwathi nigia kinyaniria o hau ri mwiroreri muthenya wa mothe update ile cigekirorirwo cia kirutwo ni ati kati ya witness ale magukoroho ni witness 35 na 5 kunrathi kati ya witness 35 acio ni ale magakoro makitestify muthenya uria kurerika tariki 10 mweri wa 8 mwaka uyu turi wa 2023 na hau niho gukorwo na kumenyeka hihi niki kiahanikire na igoti niro rigukorwo githikiriria kesi ino iri ya andu aya marauciana kati ya Jeff Mwathi na family ya mwena wa Jeff Mwathi na mwena wa DJ Fatxo witnesses kati ya 35 nio magukoro makiruta weira kumenyeka niki kiahanikire muthenya ucio na thutha wa hau ni hoto gukorwo tukimenya hihi ni hatu eriko kana ni maundu mariko magukoro makione igoti kuma muthenya ucio wi mwiroreri wedio kugwa atia kumana na uhoro njira thiini wa comment section ukinjire we ureciria atia na woni waku ni uriku